Hospital Nasional Guido Valadares sosaona tali Korea Foam ba máquina CT scan. Durante fulangida máquina CT scan Hospital Nacional funciona, tambatali Korea besi kotona, nune pessoal saúde sira labele halo diagnosa ba paciente sira, no durante fulangida Hospital Nacional limita paciente sira tu halo CT scan, mas benafati na tende ba caso urgente sira. O problema ne Hospital Nacional halo quedas processo aprovisionamento, o de só safali tali Korea Phone ba máquina CT scan usinação Singapura, ne bedadão ne técnico radiologia sira halo ona manutenção, nune máquina CT scan funciona fali hane sambain-bain. Iha fulang ida liuba itene amne teknik ha engineer radiologista sira detekta kata makina nebe CT scan iha ne tali koreane basic atau kotu iha dia 24 de dezembro fulang ida liuba atau iha momento neba funsaun makina CT scan la ona fate mai be ita hareba paciente ida nebe mak urgente mais urgente ita halo ba iha CT scan iha tempo ne ba queramos conselho HNGB halo processo atu sosa ba tali koreane ba processo tali Korea momento ne ba sosa iha Singapura antau iha ne ba iha publico que este barbarak iha momento dia 18 de dezembro, o Comissão Parlamento Tung Rasik, mai hare e Suslência Primeiro-Ministro Rasik Mostun e Fatim, e Haneva, mas iha momento antes de retornos a mihala ono processo aprisionamento atu sosa sasang idane, como sasane ida se sosa ba iha raili o tempo nebe mak naruk itu mais ou menos fulang ida. Iha momento ne vamos a me promete antes dia 30 sasanteng gitu. Então sasanne to iha dia 27 horbairua to iha ne horsek sira foti iha rolaran lorumai ohen sira monta então monta ona e troca ona tali koreane bemak atokoto e hanesamos normal fila fali ona antes ita detecta. Tali Korea Phone máquina CT scan ne sosa orçamento rihun sanulu recém hitu. O máquina nebe funciona normal Hospital Nacional se atende paciente halo CT scan cada loran hatulu. Santina de Jesus, Tito Silva, Gemen.